zašto su mu bogovi muško ime dali kada je planina ženskog roda. Valjda zato što su se u njemu sigurno osjećali, slatko gostili i spavali, jer niko kao mišićavi durmitor nije umio i mogao da ih sačuva od opakih vjetrova, ljutih gromova i ogromnih snjegova. Sestrić Pirlitovskog vojvode momčina Marko Kraljević krene iz Prilepa da posjeti svoju ujčevinu. Normalno pojaže svoga šarina, tu je neizostavna topuzina i njegova tulumina vina. On je došao na ovu stranu, desnu stranu rijeke Tare, a Pirlitov se nalazi iz desne rijeke Tare. I njemu je teško bilo da silazi sa Šarcem iz ove Urmine, vrati Šarca nazad, dohvati ga malo bakrači, on zaleti se i preskoči na lijevu obalu Tare, ovdje gdje niže velikoga Čureca. I tu se Šarac doskoči na jednu ploču, posrne, nogom malo zagrabi, a Marko Kraljević se dočeka na ruku i održi i sebe i Šarca. Kad je ustao, okrene se da vidi odakle on to poletio i to kad se obazreo, vidi odakle dokle je preletio i to brdo se od tada naziva Obzir.